Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo govoriti o 9 trikova, tajni ili savjeta kako imati dugu i zdravu kosu. Za početak ću reći malo o povijesti moje kose. Kad sam bila mala, uvijek sam imala dugu kosu i kasnije u srednjoj školi sam ju počela blajkati i farbati u plavo. Me je dosta uništilo pa sam se morala u jednom trenu šišati do tu. I od onda sam počela paziti kako tretiram svoju kosu i kako se odnosim prema njoj. Kroz godine sam skupljala razne savjete za dugu i zdravu kosu, tako da ću ih danas podijeliti sa vama. Prvo i osnovno je da što manje koristite fen, figaro i peglu za kosu. Naime, sve te stvari koje su vruće i kada se prislone na kosu, one ih uništavaju, pogotovo ove donje dijelove, što je i jednostavno i logično, ali svi to svejedno radimo, makar to znamo. Ono što sam ja učinila jest da sam smanjila broj uvijanja mjesečno kose na maksimum 2 puta, naravno za neke posebne prilike nađe se i još koji puta, ali uvijek koristim Heat Protection Spray koji možete nabaviti, ne znam, u DM-u i posvuda. On je dosta koristan i bitno je da ga stavite prije sušenja, to jest još dok vam je kosa mokra, inače neće imati smisla. Također bih preporučila i druge razne načine za uvijanje kose, što nije nužno figaro jer je on doista jako štetan. A to je da recimo stavite viklere ili trakicu, što možemo pokazati također u nekom drugom videu. Podbroj 2, za mene su jako bitna ulja. Ulja koristim svakodnevno i ono što je kod mene najbitnije je da su ona prirodnog porijekla, ne nužno i markirana. To može biti bilo kakvo ulje koje ste kupili u ljekarni ili slično. Ja trenutno koristim ricinusovo ulje jer mi je ovo doista najbolje. Pogotovo za rast kose ga preporučam jer je na prirodnoj bazi. Ricinusovo ulje stavljam uvijek na vrhove svakodnevno, a prije pranja ga umasiram u tjeme i to je način na koji će ono rasti. Također to preporučam i za trepavice i za obrve, za rast i gustoću i punoću. Ono što je bitno kod njih je da ih stavljate svakodnevno i da ih stavljate prije češljanja jer će pomoći u raščešljavanju. Treće je redovito šišanje. Jako je upitno što je to redovito šišanje. Za mene je recimo redovito šišanje svaka 3 do 4 mjeseca, ali neke moje prijateljice se šišaju svaka 2 tjedna, tako da je to dosta ovisi o vašoj kosi i o tome kako ju tretirate. Moj savjet što se tiče ovoga je da obradite kada su vam vrhovi ispucali i kada više nemate ravnu frizuru. Znači naravno to nije nužno ako ste stepenasto ušišani, također mora izgledati zdravo i ravno i mekano. Čim se to krene petljati i postane zgužveno, odmah je znak da je već prekasno da ste se već trebali ošišati. Što se tiče raznih vrsta šišanja, išla sam par puta na tretmane voskom i to je dosta dobro kako bi uklonili i razne ispucale dijelove iz drugih dijelova kose, ne nužno samo ovih ovdje. Uvijek je ljepše vidjeti zdravu kosu, makar to bila kraća kosa, nego dugu kosu koja je sva oštećena. Četvrto, prehrana. Prehrana je jako bitna i za svačije zdravlje i u svim drugim aspektima, ali također je i za kosu. Ono što vaša kosa treba to su bademi i orašasti plodovi, B vitamini ili riblje ulje. Peto, češljanje. Nikad ne češljam kosu dok je mokra, nego ju uvijek prvo osušim i onda češljam, zato što dok je mokra onda se može više oštetiti. Šesto, gumice bez metala, s onim metalnim malim dijelom. To treba izbjegavati jer one kada vežete rep ili nešto slično zapinju za kosu, tako da iz tog razloga kupite one kao telefonska žica ili plastične ili bilo kakve druge bez tog metalnog dijela. Farbanje svi znamo da je jako štetno i uopće je glupo da pričam o tome. Blajh je ono što je najgore, iako sada postoje ovi neki novi načini Olaplex i slično. Meni je blajh baš uništio kosu i iz tog razloga sam morala se šišati i sve puštati iz početka, tako da se u plavo nisam farbala uopće otkako mi je sve ovo izraslo. Možda ima tu još dolje malo, ali sve ovo je sada moja prirodna kosa i nastojim ju držati zdravu. Ono što bih preporučila je možda farbanje prirodnim bojama. Osmo, to su maske i šamponi. Maske su jako bitne. Ono što ja koristim to je prirodna maska koju radim sama. Stavim malo ricinusovog ulja, malo maslinovog ulja i žumanjak od jajeta. To smučkam, umočim vrhove ili cijelu kosu.
Zavežem ju u punđu i stavim preko neku plastiku ili kapu i onda to držim po satu da se upije. Nakon toga ju jednostavno normalno operem. Što se tiče šampona i regeneratora, bitno je da nađete onaj koji paše vašoj kvaliteti kose. I deveto, ono što ja radim je da ne perem više kosu tako često kao što sam ju prije prala, jer pranje kose isušuje tijeme i iz više razloga nije dobro za nju. Tako da probajte izdržati što više bez da perete kosu. Suhi šampon ili nešto slično, samo da ne isušuje tijeme. Uglavnom, to je to malih 9 trikova i tajni. Nadam se da vam se svidjelo, nadam se da sam pomogla barem malo. Pokušala sam napraviti ovo što brže je bilo moguće, jer će mi baterija na foteću uskoro crknuti. Nadam se da će vam se svidjeti i naravno ako vi imate neke svoje trikove i tajne što se tiče kose, naravno napišite ih dolje u komentaru i podijelite ih sa svima. Ako nešto nisam dovoljno dobro objasnila, također me slobodno pitajte, ja ću vam odgovoriti. Ako imate neke ideje za naredne videe, slobodno mi recite, napišite, zatražite, ja ću se pobrinuti da ih snimim. Hvala vam na gledanju i vidimo se u idućem videu.